U knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra predstavljena je nova knjiga Nenada Rackovića Aspirin supernova. Racković je radnju smestio u budućnost kako bi preneo svoje tumačenje sadašnjosti, a da mu niko ne može zameriti da je prekritičan ili da stvari premračno posmatra. Nisam bio ni formiran još, ni zreo kao pisac da potpuno osvojim tu teritoriju žanrovske proze kao naučne fantastike i objavljen je prva verzija Aspirin 2002. godine. Nastavio sam na knjizi da radim zato što je knjiga zbirka narkotičkih stanja nakon Trećeg svetskog rata, koja su povezana po jednom algoritmu koji je bio od suštinskog značaja za izbijanje nuklearnog holokausta. Knjiga je, zahvaljujući velikom angažovanju ljudi iz Lagune koji su shvatili njen potencijal i koji su mi pružili logistiku, znači nastala kao deo timskog rada sa Lagunom i izašli su mi u susret zato što sam veći deo života posvetio stvaralaštvu i književnom radu kao čovek kome je ukraden život, a bavio sam se metafizičkim temama od fundamentalnog značaja gde je dno u današnjem svetu. Na promociji su, pored autora, govorili urednica Mina Kebin i pisac i književni kritičar Muharrem Bazdulj.